Ka feeling mentoy lang Herbal Care Society kemudian tro sning River District ka khot ka weri samla ki bla pendep yo kadan class 10 sejrong kentup lang ru ye ki long kmi long pa ye kwa bani sno kti lang sya ka ji kai adawai bat sumar bat bakin pendap ye ki kerteng ha ka form bla pen kre ketika ji kai kan long arnyo trik unno para aja opsan aja ka shet dawai tro bat kan long ka kabu ksiari ki samla bakin yo gi jing sha hikai kumlo ban ai dawai kan bat khasi bat sumari gi jat jing pang wo bon jan ka society ka khot lang ru na du ki nong mi khman ka KHADC ki he sarkar kan thup na office UDC bal SP ki River District malapan tip dau ba feeling renja utrai ka deg islam dawai kan ban ki jing tip ba banya laban phone ha number nyon riu ar pra riu sau lai pra iwe Ni na ka feeling mentoy lang Herbal Society intro bilay narat mabu milim simsip River District Meghalaya. Penting bat ikot ni wari ki kena pulai kelas sen secero. Lepas kenang ba nyo ya takai ka tarin ha ka arkonyo tarik hapo intro bilay ha bunai di sembar dan kata bat ang penting ding dawai paro bat nyo ya kasap taning kasap semar per na bede hak kumai dawai kasih betul tegane ikan ni wale pi kilong pa kilong kiloru kumju ini pada pi kilong ru kumju kamera ban yo yang taning tang kita kuli baru na komedi ropa ni sim bentar hila mo ni sim ka prom na taning ka dukan na muslim bat hakata siniru ar punyo tarik yo ang te ya caka apa khot pan ai taning ha caka set kenang ba kan kam su ka kam ban khot ni weru kibu to ka bang bat ya ka pares NDC DC office DCIC nongko nata ka SP pulit nata district council kumusian lagula panwan khot ni lang nata UMP ru khot ni lang agate isni tatang kane kenten na ai chingkren ni pi sungobha yawan ni simbantalem kenang ba kanong ni cimentai kabupit kabapiang ni pi pamra yang ni le ni ting la edon lupa hikum ne tang ba ya pi na pi puli yabun negakam nyawa la shalisni namyo hangne kakam kanong kaboi ni shana hi ka bat lunti tangkane ka kenten kublai shibu